أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wa Komori watukufu Maislam walio hondanwe Komori ikao ngari waombe yao mrimlena afia na maisha mema, wajao walio harumwema behewa ya kipirizo rangu harumwezi siwazozi ne honda bonze reombe yao wajao hunde unono warohe harumwezi ungo za kifuwajari hizo, walio harumwaze mabehewa ya kizihiro wajao rangu honda ni hata bonze ngari waombe yao hosi kumtukufu wale oyinu mnyezi mga wabeshikali shaunono wa haraka wareje harumwema siwa nane mna mwana hatu wa shimbeni ama hame kao ngemengoni mwana wa ajiri wanele kafalaju zila homro gari mwombe yao waja auri halema nzasi wa Komorison CP alimwombe dua nyezi mgu ya mbeshikali ke yabaki shamba habari holi hondo wana nyekao waviri ajali nziroin wakomorika onga nyiharu mae dunia kamil mnidungawe makatiyanu anu wajo hundunga baadaban gamu mtosoni hezento sa za kisilamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idina alfaizina sinina baada sinin. Hadani dobeha umhono waindi wa baraka na afya na umrimle na maisha mema. Uharumoa Komori hoji mlifuwa hao. Rango walio hondani hatojo honda bonze. Rijalieke riswalini dil mubarak. Ikaonge jori beliaze kherizon sipia. Ibasa uwema na mkomore meshahe. Ranguye ulondani hata bonze. Haina mwana mkomori ikao na haina mkomori ulio haruma taabu ya maisha ya unono ya haina janibu yonsipia ya utsahamwana ya makaratasi haina ndongozo nsipia heni mwana mkomori kao ndo ya zombe yao Mwenyezi Mungu ya jailie kosi kwa leo inungo ndo aribule kheri ya jailiensi ya hatu ilayo harumaze taabu ikao ndo ziliwe makatiyanu ya basa weno wananyasi no waze wa hatu rangu salami huja sambi huja Muhammad Ali Swalihi Abdal Abdu Hassani Muhammad Mwana nuana nyawonsi pia walio harumwema siwa yo mararu hatelane ikaongo harumazifungo anu ananya siwa talia harumaze bahari ikao hata mpakale ununga bonusia hao watsojula bahanu walio Mwenyezi Mungu ya jaili wanduanu waoneha salama watina ukanga bojokosea insha Allahu Ta'ala. Yondo dua mandori wambao haubua ibarnamaji ya hangu ya hema suhaliwa kwezi watukufu wa Komori gamjoka ya mitsi na ekawaida ya udorongo wale rajazin ya numa siuha kuho fungwami shanga bondongwe kao ziniwajibisha nirongowe masihu yanu ili risharishiane rihashirishane hujumwaze nongwe kao ndo zijirio uharumwa wa Komori wonsi pia rangoa lobo onze hatondani nane zenongo zihundi yawe Komori ya makatiriza mbao yanu yaweka wajibu nsilazize taarifa ikaondo na zonze oneseban aneze barna majika ondo loni zonga mjosana nitike mle haukanga simasiu hakumba abina minja hea ni habitude ya urongo wa wakati jon wa ima hubo sijabanu hamadanne emada ya handani ngejoka ya haruma taarifa muhimu nanzoni juzo wa Komori wonsi pia senange bidio ye direkte yangu inu heki kawaida ya hanyu muipartage ili wa Komori wajue za information ka ondo nanzao niko wa Komori ya makatiano information andani ngejo kansi harumwandu wa pashi yao ikao ngabonusu wasa wazilu wa watsuro haranguru wasi hata hunulio na wasawe ndowe zingarwa bonze hatabu za karatasi kao itilo ane serikali ya Komori hautabisha nusu yaho wana wa Komori ne karatasi yo ladhima hungelivi wao ngemru ya iparise par internet ebengenga mjonesa zenongo hizo ikawa tangasina mananyasi heze taabutse na zatilwa ne gouvernement yinu ya jihunda bonze ya kanzare je ihunulaya ya kaharmatabu na Muhammad Wadaani kaonga mumju wao president wa Herifaidi kao hahundana na mashaka haruma msafara ya kayaufanya ikao hakausove he karte ya press ya kaye journalist mengoni mweze karatasi ya kahuzisi wa pia hata zimlifai shayo tafauti na hizo njoka umonesani shando hone sokaya ya serikali ya Gwanzima ipanga hainanzia yonsi pia ili tambishe mwanamkomori ngasina maiti ya kanzairo herlona wakati mwinjibanu shanga mjodi fine sivumbuwe haukayo mrongo ya maiti ya saabira ya hundana na taabutse na homroho hayo
hamakarata simenji kao ya kaulibiwa a la hauteur ya 400 euros ili shinde debloke maitio rohebon sijuban senongo izongizo no shahidi wa mwana mamzima ikao mengoni mwandu wakahenda zembio za hezenongo hizo ngamjoja waja utena nionese zenongo hizo shana mmera ngubaba ne karatasi hiyo tikaanzanye imprime shake tsukiri ngamjomonesaniyo en photo haukaya njashinda na imprime tifanyaze jitihadi pia za uyimprime shaba hatimbike jakiri ngabona ndongoza satse na njoka honesa yemada ya bili ya hangu ngejoka ansi harumwa le suala la hemanashe watu ikawo mliono leo yonge njawar medawla haki mitsido jibu alabo minjajani mjibu hauni mrongo enai mbeni litereri kao monofoto la hahe na mbabalu kumani usiku wa leo yinu homitsuje amfikiri haruma zenongoza hidi zinu wakawe omono ayidi ngemengoni mwandu waone haikao le picha ilo salichulwa ni komoremfo galizunguli yao balibala zinji ngazionesi hao ebengeti jandongo embabi hahone sandongozi nji zijoma kinisha wandu ikao ngasi harumwe bwana yinu hezanongozi yinu na wanandongo wabiro wao na nusia wananya asikao leo inu wakahunu ngo uhula ili nuonese hauraji nuonese tena nepua ya mruha mambe nilitereri hosoni matu neleja mvila mbaba lukumani watsina ubonezi haukawo manada muomana shewangu ikao ladhimema stehia ka elibaha jonstehi shanga mjombenulia nini wanduada ula haki ruoneseno ule mevulo na mbaba lukumani ya wasili harma daraja zike hamada zina yemada yararu ngejoka harma diskuri ya mbaba lukumani ya itoa haruma umsihiri wa mitsuje usiku wa leo aidi hamasuala ya yaonesa ikao ngarazawe dirayo kakweli ye mwanadamu ikao ndolona ensi hasango ndonobewa ne diraye sindanisa ngeta wao ye madayane ngejoka ansi harumwa zenongo za husiana ne zaferi zahe elawla ya haki ikao wafanya mkonsile o haruma shesi wa shamaore hauone sambabie jirma hezenongo zahe ye pouvoir en exil ya tendelwa ni mzee wa hatu Mustafa Said Sheikh sho wakati nduo uo ngasina mananyasi wa heseshi wa shamaore kao haheyafanya diskuru au habili haraka ilo ananyasi wanu watambaziwa nusu yao wataabishiwa hasibabu doka yango uharuma shesi wa shamaore ngwa habilio ezitohenda bonsi juu yabosu alahamanda ilo mruhamanda ami sina ujaulibira jaune nzangu izonde zemada nneka onga John Hansiban nombo mnyezi mgunde nge dakika mongo miraru na nsanu handa dakika mongo mine o winji mongo mine na nsanu sha na msubirie rambeze nongo hizo bangizo muhimu kwezo wa komoro watukufu ya handanisi mabianuka ya amjonso amhinangali ya harme telefoni ya bili ya hangu haukaya ngabo nongo zazidi sabari zazidi ndo kao wananyasi wapashi yao henda komoro ngabo nusu ya hawe kao kwa tambishi wao hasibabu makaratasi kao yatilwa nesirikali ya mbaba lukumani ili yabatse nusu ya hatu walobon sijubanu wanzo warohendo masiwani hasibabu mapesa hauka hizo ndizo njojo hamba he confirmation lonio gasina wananyasi waroha bonsi jubanu wende komor na mniswami kaka mtsuono kangani mwangalioni bala dhimani nitsahe karatasi yorangu na mnibe dakika nzima nitsahe ilimjoka makina ukama nzoni monesenio kaubidi ketsi prepare mba muda shamjon swami ili monesenio ukayo karatasi muhimu karatasi yo ngiyo muhimu ni monesenio ilo akomoriwa ijue haukaya karitsu hanza rirengwa rirendwa hindushitso hindu bonsi jubanu karatasi kenaka ukiruenda hule shamjo monesa nimbabi karatasi da inuja shambese kamna uona amjo sana ni tie harumaye amjo ya afishe ngejoka nje maso Afrika tishiditi afishe haruma ye miria hangu ala famje partage haruma ze siti wandwa une karatasi hiyo karatasi hiyo yanziwa sante komor ani shoshingereza shanziwa sante komor karatasi hiyo mlungu ipariso par internet kujenda wa telecharge karatasi hiyo wa remplisse formulaire hiyo ikawe kango idemande ngo demandwa na mapesa hotsa hawi procure dossier hiyo gemkini hao haungio na source ya wananyasi wakanza wapashile pari wenda wazingarwa hasibabu kaya kwa jakane karatasini ngabo wananyasi wakanza waroshe hunu lion yakanza roshe pari wo hata harate avion ngabo yakanza roshe hunu lion tena ye problemu ndiyo wiyo hakaudungaze demarche sayo wiyo ya tsahe shala adhima hakaurengwa mapesa hakaulibabu
hunu Lyon yeru ya Republique heni mrujo Lyon premier kwenda Cordelier ngabo agensi yabo za avion ikao wanrupashia za misafara ngabo mru yawe kao hasedia ani mzungu mwenye agensi hakausedia mru ya mnikeyo alu urgence kajamlibisa shaha onesokaya ze karatasi zinu zimeto a disposition ne serikali ya Komor ukaheni mru roho banu nsujo kangizo na kompani speciali manatido anrupia domgwa ibenze shabo nganzao mru yatso sana ya tunde ya jue yatijohenda hunda na problemu haukaya izonongo za hunda wandu zilono tibithifu waheza nongo za ajirizo vonsi jubani. Ye serikali ya Komori ke jazia banubari. Shari wane mananyasi Wadani Mahamud, raisi wa Herified, handri hafanya msafara wa hahe bonze, hendo hanza yanjie vonsi jubanu, hahundana na mashaka ena na nyawaka bonze wazilwa, heze kompanyika odo wazidunga, no harma zeskali wakaufanya ze transit hasibabu hindini watolo amri ne serikali ya Komor ya udo tunda wana damwika ongo anzoa rohe Komoru njaba no unjaba neda Komori surtu hasibabu hindi hasibabu yokangabo waonesao kaya ambesewa nundo andrika hususani hunu Dar es Salaam Addis Abeba zenza izo surtu de zakalewa apara amazi ndongo za utahawanu wandu wa Mustafa Said Shei haukayoba hanu wadani akaya obahanuza nongo za kaza maswili hakaha waswili daraja ukaya rejezo wa Komori shaha kahonesa hata ya tuomhono wahahe yaonese zetabu za mhunda pia neze nongo za mhunda ne serikali inu yakautowe makaratasi yakanayo hata yatowe ye karte ya presi yahe yahoneso kaye journalist yabondo bahani wakahenda tahifadhiwa yakausiwa ya njevon sijubana ngabo mtadzaha tu ye carte bleue na karatasi ambeseyo hazini ishode shendutse na shakomdifai ya buliwa ya njevon sijubana shawa onesa ukaya wanikiwa amri haina mrujo la mahala wanzo ya njie banu ze karatasi izonga zitsaho muhimu ya mrunga nzo justifierwa ho mahala yala ya ni wanzo yende sindizo katina drange bidu ya rejezo ha Komoro donc ngaba circulaire yo balbala zinji za ukaya ambese wanu andruahe ye movement ya Mustafa Serishe han exil walio harmale bara la Afrika iho kinali muhajina ya Mustafa no wadunga ambesengo atsahao na haina mrikangu jofanya msafara hezenzi yazin haukangu ajokanga sina wananyasi wa Ulaya wafanyao nzi ya zendai hoonana na wandu yabo hadisi werdiwe njaban tonku zenongo izo pia hautsahawa zikamoflebo ya kambabalu kumani nguji sukari nge na puvario kange mwabili oharumenu afrikani ambesengo anzo ajempoze ha sharuti shawe hansinzia za utsahaya ya shindea trake wanu wananyasi ikaungwa oharume daula ya haki mahususu wakansi harumwa inurambao de gouvernement exil ebenge yabo tsikanzanu oneseze kambilizo ya handani nde yahe karatasi kao ngamjo ya fishe sindo wandu pia ukanga wandu wenji wa wasili Komori watsine problem hiyo shawa jautsena ngabo watsujwa henda hasibabu nde karatasi yekao ngwa uzisi wao aeroport ekamdu katsini yo nge obligake niyo nge foma pesa hoso nirala huja ngasina mezmili ngasina maitia hatu bonsi jubani yaka hanza ipashewa jau hendo masiwan ye maitiyo ihundana na balbala hasibabu arima karatasi ya uzisi wao yalo muhimu ikao haina karatasi njima yabo ngiyo 100 euro yekema nama hanikubalia hanikema karatasi yayo shamjo kambe sengar jobanda ze isimu haula uhifadhi ye maitia hatu wakayotsi haki ngamjordi tena ni publie wanruwa wone combien de fois ye serikali yamba balu kumani ihansi magungu nonsi ili itabishwa Komori harumaze nongozini ebenge yabo la dhima information amandi yo kabla rahane janja harumaze madazasa ya ni monese ni wa Komori mke ajour nezenongo hizo ziverifielwa haukawa wanrikao tijohanzambe seba ke mzima usiku ya jitengeleze harumaze pajikao ngazirongo wao ili yatemwanye zetabu za mhunda reyarejezi wa yatsupashia reyakahunu Lyon ya harumaze circonstansi izo emananyasi wa Dani Mahamudu yatemwanye bahe usiku benge hazamba republika harumaze mandamano zabira shala dhima wanrupia wajue combien de fois ye gouvernement babalu kumani isa ilembelea iwasuli harmadara jekao ketsina bahanu bobira la dhima watabishema na Mkomori ye mada ya bili ikaunga muunganyo harumayu hahone sa ulemevu ulona serikali ya babalu kumani dezenongo za leo zahele foto la hema na shewatu manashe wangu mbeni litereri ngamanzo na mbua nama wa daula haki ukaya banu kejaja wakati rinje haruma diversion haukaya Muhamadi ikawe ye manashe wangu kawe ye hustek
bangumi humkubalu kai mwanashi wangu ho binadamu rika haruma bwana ikao mwono heli ya balaze bwana yanja haruma shesu wa shamaure hasibabu ndele karito la mbeni alipasua ya biramba ngwanzo ya tawe heze tabu ya unokangu jo kwanza tabishiwa nusu ya hatu rimsaidia hanjia haruma shesu wa shamaure rimsuive rika umwishilia rika msaidia minu hunda mina kansiran hauna anya hambwana sho wakati ndio uo heni mrikao ya uhadisiena Muhamadi ranguma ore ibidi ishinde ya juo kaze nongonga zibadili hao hafikra za Muhamadi binafsi japaro kana wajibu shala dhimanelezeo wanama wa daula haki iliri sinjaharuma diversion sine mwana nyasi ya ukaya hena mrungeneshwa ya hahe shazinu nrongwe kao kejabidi kele oo mrungu jondaone mrufulana kanse na mbabalu kumani nge ya shampe hauya mwone harenge foto ya shampe vanunga si vanu sonti pia ngari jidentifie Abdala hafanya wakati mwinji hakaufanya direkte za ebanu ngabo siku ya vumbu wa wandu mwananyasi hajimbe swali hiba ya identifie wandu ngabo wandu ikango identifie wandu anavansi wamba ngabo sika usika rudobe zare hamba shasi ushinda rijua riji metale kari haurijua manieri ya ujikomporte sino wandu wala watino kayawa ilo andongo haure ufanse mdu donc Muhamadi haina mru ya ka atentifu ranguma orera ejasanga zija ikaubidike kaka uhadisi na ema kati ya mwiso hashindi hailo kama Muhamadi ngena suje kaongo dono badiliha hawasilibon siju wenji wa hatuli kupeze pon karjaka uhadisi nusu ya hatu mbesenga bokao hatawa hayinu wokama naifu banuho lauli ya mru katsila ula Muhamadi benge katsiena sileo hauhafishe foto yoti sinonimu haukawo manadamu islamu rijulana hemba na inu shanga bondongwe kao mru jwa uzi ya zelien ilia tijite harma balbala ebengele foto la leo lila nsuhanza bake mruwa daula haki hefikra hangu mpoze ya jishangaze haukayanga wa joja mbeni litereri zinje hali ila jaboko ngabo za sazabira zilozi na mbabalu kumani rawanu wa siasa rama shababi hamandasi ebenge nganzawe sanfrai kaye ritsinje haruma diversion au ka foto hamadalila ngali jonda la fanye bezi litsongeze bake wandu wakabanu ngabandu boko jwa reje lingoni bure ngabandu boko so jwa foto jali la likase ndongo zinji wandu wamba balandu piangwa usawa banu abakari tujwa joka hamini ndobi no Muhamadi jawana nyandro ajiwa lamri ya kaena mbabalu kuman ya roha ya jarma daula haki ya rudila yafanya shua matalani ya suteneyo mbabalu kumani heheli ya rongo wao nyonsi pia msiveyo yo haki ya hai shaizo na nzona mbe harumwandu wa daula haki ni makinishwa komori Muhamadi mbeni litereri katina mbandrongo hata ikao ngujoko kansia na mbabalu kumani yambe iduzuwe daula haki yonde garanti mimi na nzoni niko wanama si wanrikao si wakaribu ne daula hakindondondo riji aminio kaya wananyaswa upia yereturu yao ika harumasi ukakabatsi mbandongo mwananyasi Muhamadi mbeni literer mamonale o ya kanse na mbabalu kumani ya joka ushinda yebalie ya kweli ya siri ya ndongo za juju karjaparo inisie kudeta na parlons plus ya joka ushinda yebeshe mbabalu kumani ke yabo ngabo ndongo joka ula wahunu zende hula nono embabiyo na mkemakini wa mwaona wa daraja za jura rangu kwa jatso joshinda wafanye strategy okango na ndongo za mbabalu kumani zori zingamanya yejuze Muhamadi kao uo mwana wa daula haki kweli ya kaena siava raka ufanya hazi sina eki daula haki shauti mri yaka unurise wa information kao zijoshinda ziduzwe wanduleo haumi pango yekango endo yafanya ndongo wa umru amandaye maudu gujokwenda kense na mbabalu kumani haumru amandaye yambe ndongo wawandu atingojo kwenda watu nga hamadu watu ngwanzo mbendu wale wahundele sutulao wakeha amani wala walowa hara wanzo ware jevonsi juu wanzo mbendu wale wanzo watula muhazini heni mru yotso ndabala ukesha zingamanya mbabalu kumani ne daraja wasulinda yinu dokangu jona mrumana hau mjuhu wahe jensune sha Idrisi Musaho homituje asubuti ambatika mina dini nasiri na Dr. Zile rikaupanga dini nasurende bushinendo lezombo hamba mimi bolto tika ndahubin tika Marseille mina dini nasiri na zile njaparo na mina dini nasiri na zile la kansija izo nda donc yabo mimi ngamwelewa izo Muhamada habudaka wojo hamwambiani uharumaze konferansi za ndabo zahe zila ukangena source ya information fulani na fulani ikao miwa mimi dotseha donc izo pia ngamanzonelezoka oandwa daula haki na wakemakini rikasi na Muhamadi uo mwanashe watu nusu ya hao ye mwana hao
rikaufanya hazi za ukaye mwana wala ula haki rikaurama hiyo zode zonongo kwa mama dezinji nguzi juo dohe ya yambe zijirio na aine zarenda jau shaka wana nrongo mranzi hampablo awindini hendamba ole anika yankri fulani yoti nongo ikawa tambabalu kumanizila minga monokanga zimdisona nrongo zindwa jina itoti lotokaye hararalo niyo doenda kensi vanonde mramalise mzinga na hiyo keja paro kaya waparola hadisu uja ni mananya simzima heda ula haki no contrary hakahone soka ya emanashe watu oi makatado besha wandu mafoto ya kaujoka ita wandu arma problemu na zila pia zitoka uprokure hambe seje keba ke information za retour za hamabala mnunge implike arma ndongo nziro na hizo kazi na ula wana na mndu itotide ya zipanga ebenge tikanzani mwambie nukaya na mkeradhi ritijite harma problemu memana na kobeza ndongowe iliti jolata makalima menji hawisisi ankri inji ritike hamangaro nondongo paska baba hekamba balukumani hawasili harma daraja madaila ngodo ya hevenge mana haumjuwa heja Muhammadi ya kensi baleke balangu mwishilo na information ijoka ula wanari jeka wata Muhammadi katina numero hae hau Hasani Hamadi kawata katumjua hau bolti kaunga mine limiti ya mahadisi minae hata huandu wanupia ngamfikiru kabo kweli mdungono kaya ye serikali yamba balukumani isa yuwasulibahanu ikao nganzao wanduare mekotsi haukaya zerezo sosio benge ngwambo izode zirongo waosha zimwasuli bahanika au zimatenye haukangu kubali za information za rezo sosio nabo izo leo yinu oharume diskuru ya mituje hambo wako mori watu de shaze rezo bazinu nrabo nabo zembio za hepi ya katula la katusi uha shatu wangutsa huandua za rezo sosio ilike balako eli ngwanzonde information kao ngazimtao harmaharara yokangu joduzuha sheka mgwa benzezo de zijojiri ebenge yode mbabi na tsokanzani mwelezeni soka usentetize ntsanzani nje haku haruma balbala na mashindano shanso kanzani mwelezenu kale foto la leo litishidize wandu lila foto la kweli Muhammad akamituje hadungani na wandu yo haki ya hahe shabatike mrujoka na susa ukaya si siraka karibuna iranguma ore relewe mwana zode za habari za usana Muhammad lesu ala lararu lesu ala lambaba lukumani ne diskuru ya hea leo ya mitsuje haukayamba balukumani mrungo noka kweli hashindiha yaho shindia Henry katsuku baluko wakati ngo badili hao amjorenga fumvuzima tina utafsire diskuru pia shaka urongo wa hajaharu makifu haonesa ukaya nguhabilie miji no waze wa milanansi no wanduwa dini warejei harumaze doamana wakomori pia ni mrarengeze doamana zahahe baensi nuhale kabajado ka komisari ya zinji harumaye zisi wa nemiji na bwensi waka amani leo yinu heni mrungu tsenda mwimilia hamba nzo brigade mjini fulani ngwanzo bake komisari ya mala fulani zenongo izopia katsuzelewa purukua c'est-à-dire uka yabo pour lui yabo wakomori warejete zila haziza hao za ubirilie miji yabwe mana wende kamrendo anza yatsanganya elewe lekifu yatsahe ye muhimu haukabala haruma paragrafu mrutsotsa hazemokle baheka hondo anza uoneze mokle izo zitsanganye ngwelezo kaya mbabalu kumanashi ndi hahe amani ya hiyo nsi hasaha iloka kweli ensingi warma instabilite ikawo yongio general politique sociale karna hambe économique parce que izo wandu pia ngwazi yanshiwa mwisoni hunu shabo nguhabilie miji warejei haruma zila ndongoza kaya wadorengaze do amana hahumsedi ya bae nsisa idepase na yabo wakati tinda unu na abweze nongotse na yemana na baha shindiha nganzo yeloka heni makati ihanu wakati wa hao haina ndongozi tsohane makati ya hao banu ngabo evolution sociologique donc mrunja mbabalu kumaniri jwa ukaya izo ya jwao do militaire sha aspezindwa jina izonongo kaonge très limité et technologie ne zonongo évoluer arme dunia leo ngari kubalio kaya ngena besoin ya formation zitson chash izonongo zilo sincere wotsu pulivukoi haukaya hindu kuiswa mahana haukaya zonongo ya zamba izo ukaya hale kabajado ka komisari ana brigadi na mahala fulani na bolewo inu wandu wenjingo ndo we msolicite hizo nganzolo kezo ngazija uhema kati haukaye ni wakati si hamba ukaya ye societe nge influencer yo binadamu unu wende haruma daraja zindwa jina ye mizinga ya hale ambeso wandu walona aoleo yonde aende shaka na ujahata Kenya na Nairobi yabo kanaho ne mizinga ilo aendeleo yoitolwa ilatiwa donc hata hezo nongo pia ngononga bo drone abade zonongo kao ngazibirili yawe dunia ngazitundao ngazifanyoze nongo pia ngabo ze operation lazeri ani ye dunia ngevolue yo donc kale wo yinu ye amani kao izonde zonongo za handa ikawe Afrika yamba haitendea wabulwa mbawa nyumeni mahususu ya paix et sécurité ya Union africaine ikahambange halmo Union africaine abole famvu hilo abidali juu
ikao hata leo inu au kwa tushindo maîtriser ila paix et sécurité iliwana harma Afrika ya bomba balukumani na shindele wokaya ye maiti yale ya hafa banwe question amani inu hata hunula ya ngabo mrauti ngo parwa Checheni ihowe ni mtsanango tsobirlana arm wanazijana ngo atsingo fuma na jawa manyuni Marseille wandu kwa tsubanda hofu mana izo ndezensinku wambangwa wanilao amani na wole wo yino hele dunia evolue dongo hamanda izonga zendo hemakati yabo yeye nganzo yele okaya yemijia hatu quelles que soient les circonstances kwa no joinshi hamando wakati wa hale haukaya banu wakati wa hale wobiri na yeye nde ambangwa nzo wake raisi ya rengansi hamvu hawaswili haile okaya 99 huja 2002 yoti sawa na 2021 ngujokanga wanadamu wenjabaha wa evolue intelligemment intellectualité ya ndini capacité intellectuelle ya wanadamu ngendo usoni zenongo pia za krimu ngazevolueyo wanadamu abaha kwa tsulwa ya ukaya mpaka mndu arenge konondi akaze mndu shalonga bosumu longa usoni kizwa flera longa usoni kwao mhono ngabo ndongozi njika onga zuwa wanadamu wauwa jaza na ngamonao hata mpaka leo inu kapatsi mndu yashinda mndanzi ya hamba na wandu wenji wa ululilwa journaliste hata mpaka leo inu kapatsandu johele journaliste ola ulaya na wandu wenu sikuwa tsingo fanywa asasina ikao wango makomplisi na ufanya kuzwarete wandu donc yabo yoketi hamahali ya Bob Denari ya tsodore ngandu endesi sefuma isimani efuma hakuwa kati wa wakaudu ila namna ya strategia huu wake jakaya abahe mercenaria ishange ngyo na strategie ndo jina abahe esclavage wamba wazi wafanya abolition shaizo ndrabo ngabo esclavage moderne hata hezo nongo pia yebenge yabo mbabalu kumani ganzo ya kubaluka ngena besoin ya huenda yafanye formation ya juwe hele dunia enda oleo ya juo kaba nunge na dhamana nziro haukaende ambangu zirengo haukaye daraja ya hokatili wanji yabo nsiju nena mna ya heze crime neze nongo za violence nano ulevi na aina ya ulevi ya sawa sulibo nsiju yizo nganzo yake capable yafanye fasi kana ushinda haukale jeshi la Komori ilongilo titira hana mji mzima wa henga zija le jeshi la Komori wanadamu wa jeshi mkazi yabo ngwa wenji rahane le jeshi la Komori ebenge abo mrulo na 3000 solda oharumai Komori yanzo yabiriliye na majandarmu murtojo atangora wangabi watu jo shimiza hata mwatie wa mji mzima mhu wa Komori yabo nganzo lokaya ngena hazizi njiza ufanya nganzo ya kubali arengeze do manazahe ya tsido pare miji bemijio yende wito mitihanini hakuwa na nyasi ngolwao hifa kabatsubulwa mahakama wana hatu warendo ama kuntuo nsipia kabatsi mahakama heni wakati wendo njaba hanu ngonrola viola rdare ngonswabila tolwa donc uzanongo zopia nganzomba balu kumani yake capable ya wanenizo ebenge yonde discours na kanzani mjibuka yatsido pare miji yatsido para wandu ukawandu warengeze wa manomi jini na wanise ya dungene hele dunendo leo ya juo kaya ye namna ikawe dunangendao haruma ufujari wa nyumeni ye dunia ngendao haruma delinquency kao idepase ze limiti pia wandu wa hezen sinku wao wale mwanizo wamba wabu wa paix sécurité haruma Union Africaine ye hambange mabili mwao nende ya tunde ya juwe ekangu joshinda fanya apeli wajeje yishi la Union Africaine lidobir la NC boba hanurendo yabo zenogonga zjoka nziro ye kaa hansen stabilité politique nubo nsiju ye bahati dabo ya kaze parti politique zilo opoza nae leo yinu kwa tsina nurambo makaser shenge baleze parti politique zinu ya opposition wapanga wanurambonde makaser rado wao ni wakati wa shehali na basi jusu ni wakati wa mshangama baamwambio kazalajo kaba hayinu ambesenge na mahale wa bandaya shebahati ya mhunda wandu waloma opoza wa hele wao ngwa wanao opposition ya utami hononi hodingoni shakwati wanaume womania wahimemfasi sheka ubidike oharumwe miji mihu ya hengazi jane Komori bwaka makasweri bahaza lajo kahonokaya ye kuvrufe ya heinu hata kajajo shinda onde mbaba ya jilimite yonde nongo na nzoni monesen emadararu ngamwendo harumwa ya aferi ya Maore kao inutsa aferi lonyangu haukaya wananyasi wa Maore nganzo wa kubali ukareka wanza reka kwa janza hamande heli wandu wakaurongwale harumwa lebunjilo kula kaufanywa Maore la husiana neze nongoza he ye gouvernement exil ya Mustafa Setche si urongwa luha nzima mimi mihele wa Maorendo sikali moji hokaba jahandu itsotsi wa Maore ngamilion banu ngabo wa Maore sikapari ngabo Maore hata mimi ngamina famiza hangu za Maore ni waju wao donc yabole woyino kabati namna yo jihadaya hakaratasi haukaye karatasi hiyo deja ya mdulo na séjour ya Maore ya jabanu nguko harmo utabu
haukangwa una statut specifique ya hao badala ya hezensi zindwa jina nezisiwa za rengwa ni Mfaransa maore waungwa jiju wao donc yabole wakaiti yao intimide ukanangwa habiliwe serikali ya Ulaya wafanye shawiri haraka waziowa na wakomor walio maore kaunga wa maore hari yabo d'ailleurs ya ukayari wazie mabunjilio bakwa tujezo wapangao wanzoli wafanya harma yezisi waziraru za komor no ganzo mshinde mwele ukaye Mfaransa hunenu sikunga po maandamano yafanywa uno wa komor Mfaransa ngujoka hununga po maandamano yafanywa uno wa Afrika hata ya parofanya la defense na Châtelet ali na Gare de Lyon atanga bo nyumba za tulwamro ni maafrika mbese wala wananyasi wa Kongo hasibabu nde raisi wa hatu warengwa wa dhulumi wa Afrika ne Mfaransa katsato shinda expulso wandu wao hauyafanya ndongo msama banga manzo mkensi yendesi wao ni mrika ongwele wa demokrasi yabona mwaswime mana demokrasi doka heni mdulobo nsiju yabo range na karatasi rakati na karatasi ngabo ndushambao liberte ngabo liberte ya huenda na huja ngabo liberte ya urongowa ngabo liberte ya ulamba hindu ngabo eza liberte za heni manadamu ikao la dhima ngabo limiti shaho kae mebano arongowe yoka mna ushinda mumzie tanko nge manadamu nge harma dunia ebenge yabo johanza ni wananyasa encore une fois nus ya maore ikao nga manzao lewo mjie harume balbala ya hoa komor ikao nyi wanyitso juhamu mi maore mambo kayanga manzao ze problemu zilo maore zilekeziwa nyitso jamka Faransa mfanya maandamano hunu riwono Marseille wa maore wajitsanganya wakaushemeza heze problem za konda maore wakatirala huja yema nanyi nyimso hanza bakiwa ndondo jina rongoendi ngwa jorongoa baluwa maore walo maore yabo wakomori hamanda nyi waongona nationalité française banuza administration za maore zilo iho na mwende mangala armaze la pitali o wanduwenja armaze lekoli o harmaze kreshi o wanduwenji walo madho manaiho o wana wakomori wazisi waziraru waafekte wa maore initiative yendi ngwa ukaribunezi si wazindwaji shati bahabo ngwa jowa sove haukaongwa kubaluka ya ishesi wa shahao ya wale kamna ujua ye mdotsungua ukawo yimkomori mwana nyasi paske ngo l'hôpital ngufanyo hazi ngwa ngalowa maori wo yimkomori mwana nyasi bale wo yinunge halma ekoli fulani nge directrice nge directeur wo yimkomori mwana nyasi bale wo na jamaura ba societe ya ndongo fulani shao mudandu wo uwehe ni mkomorulo yabo ufanyo ndongo zindwa jina za udai ye haki yahe masiwamandwa jina woti mkomori bahe mingulokio haukati mkomori bakatsukubali ndongo fulani zifanyishoma yoti nono kabati kabanojo abwa kaye ndwandi ubanguzi warangi haruma mkomori yabonye nyi wananyasi leo na mkubaliza ndongo izoko wa komori walo maori washemelezi zao ziraruzi tambi hao yekanyi nyi kamsima kapablo ya himamu masaidi yebo mabamu etufeha haukema na wajayabo yondongo nzima yabo leo ngabo hama yo hama kanali yabo wajabo watsambalie haukuwa jehongwa nzuwa biraje Ulaya sheka mwendo angaliwando alo maore wala wimo pia ukabati ya juanza baki maore shango espero watawe ngabo wabiro yabo wa transite wenzao mala unraji nabo wa komoriti do alo yabo bahi shanga monoka ye maorele wejaza maafrikain mtitsodono wananyanyi walezi swazindwaji mjojo ahushiliana luhanzima shana monema Afrika wala orangu Somali werengazema japa wano wala obushini wenjayabo maorele wandu aleho pia mametis pourquoi mkomori mgazija umu mwalimu zuani utujoje maore arongoa hamande mametis wabushi ne Afrika walo yabo arongoa ebenge kwezi wananyas watinokabo ridharau haurirongo nai na mwele wendro hele duna endoleo mwambanga manzo mke harumansi mengol mweze nsinku za he dunia na mkubale liberte basi wandu lo hunu rawajeni rawalona uranyashi Faransa rihane liberte atu ya urongowa heni mbabanu ranzao hata hunumru subuti hemi hahimila mzungu hufikiria nsinu ya hanaye hahumrongo hambazi haki zao gemanar jojo kama orerke karzamba zabari emanar jojo kama orerke kafanya bunjilo ramba zelongo zirundu mwensi atu indi na hunema Afrika worema mandamanora ngu Châtelet haubarbesi hata wawasuli gardino rawla defense ya Mfaransa parwazia wotsa hadrua wa manifeste ngasi hunu inu maandamano ambese majana maili mahamili ya kamili karitu yafanya nusiku riparo rejetewa jamais donc umtije mfanya ndongo za ujiridiculize parce que wana ndongo mambo wao wana ndongo watiti ye maorele wo ijaza ema wandu walo iho wenje ma chef personnel yani mbandongo harmaze professeur de santé na izopia wao wako moramadani wala wo banwe jaiho iho pia hotsotsa harike bazima ebenge yodele swala na kanzaneleze uharumwa na nyasi wa maori ele swala lasa ya ambesena kanzanabe besabo sitimizi harumwa mbirombabi na mkera dinione maswala na kananzi anjendo ngowe
sirongoela mbeni litereri sirongoela he daula haki ya maore sirongoa yela mbaba lukuman sirongoela heza attestation yabo statitimizi sina henjeza juma bano kama tsidorongo akuwe masihu ngamjo mboshelani marahaba nywando mashida mandunga yekaitso kanga bo kalme kawo tsibewa yabo izo lizona umbiwa yeka njabenza ndongo ahibenze yekati shinditirongo wando izo lizona saidi wandongowe yabo hata mpaka ndabwa mjo mtsahani swama habo yakaya tsirongo amasihu na mimi sidorongo wakati jaunu na homba Mwenyezi Mungu jereje harmamada zindwaji na umsalimuni ni mwambienu kaya ndi mbaraka encore une fois wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.